lefatsheng leno. Go ne kwa moletong o di-company di heta 70 di ne tsa itama go thusa. O tshedile o nkabetse ka pego. Today's launch of the initiative, Adopt a Police Station, demonstrates the unwavering commitment of Botswana Police Service to continue to strengthen the effectiveness and impact of public security collaboration in accordance with the approach of public-private partnership initiatives for addressing national issues, challenges, and opportunities. The government is truly committed to ensuring that citizens and residents of this great republic get the very best services in environments that are dignified, safe, and welcoming. To this end, government will continue to commit funds to put up police infrastructure fit to serve a contemporary, modern, and transformed Botswana. Ladies and gentlemen, pursuant to the announcement I made in the 2023 State of the Nation Address regarding government's plans to build 28 police stations across the country, I am pleased to inform you that plans for their construction are at an extremely advanced stage. Re sa le ho tautona wa khotse kereke ya UCCSA go bo inile le seabe se segolo mo go thabololeng mahama wa thuto mo mahatsheng a borwa jwa Afrika go balelwa le mono gae. Tautona Masisi o kaile ha go le botlhokwa gore dikereke le tsone di hetole ka ha di ntseng di dira dilo ka teng go tsibogela dikgwetho tse di teng mo setšhabeng mo nakong eno. Tautona o buile se jaaka na bula semmuso phuthego ya ntlha ya kereke ya UCCSA ko moshopa mosong ono. Over the years, since 1967, the UCCSA has distinguished itself as a partner in nation building by actively addressing educational, social, economic, and political needs of communities across Southern Africa. This church has built hospitals, schools, and churches wherever it settled for mission work, which fulfills St. John's dictum in the 10th chapter, which states that Jesus came into the world that all people may have life, and that they may have it more abundantly. In this, our very own beloved Republic of Botswana alone, the UCCSA, from the times of the London Missionary Society and after 1967, has contributed immensely to education by building more than 10 primary schools in Tonota and in the northeast of Botswana, respectively. These schools have now been handed over to government. It also built Moeding College in Otse, and you can not count the number of graduates and what they do and what they will continue to do for Botswana, Southern Africa, and the world. Ha re tswalela le tsone diphathi tsa sepolotiki di letse di kopane go konetelela megopolo ya molao kakanyetso o tshwanetseng go bewa palamente pele wa go abela diphathi tsa sepolotiki madi a rebotsweng ke puso mo ngwageng ono wa madi. Gone ko phuthegong e o tona wa ofisi ya Tautona Rekabo Morwaeng o supile ha itumeletse ka ha therisano e tsamayang ka teng mabapi le go kgaoganya madi ao. Puso e segetse ko thoko 34 million pula mo ngwageng ono wa madi go abela diphathi tsa sepolotiki go ithusa ka tsone. Tlotlang Matlhabaphiri ka pego. Dipuisanyo ka molao kakanyetso wa madi a neelwang diphathi tsa sepolotiki di ko motsubong ka jaana maloko a diphathi tse a ne a kopane ka Labone mo phuthegong ya diphathi tsa sepolotiki e le lekgetho la boraro go buisana ka ha madi ao a tseleng go kgaoganngwa ka teng. Phuthego e ne e sologetswe go tshwara kgwedi ya Phatwe hera bobedi, mme Tona Morwaeng a re gone go tshwanela go e tshwara mo nakong eno go letla gore go nne le sebaka sa go kgaogana madi a diphathi tsa sepolotiki pele ga ditlhopho tsa setšhaba tse di tla tshwarwang kgwedi ya Phalane. Ka jaana molao kakanyetso o tla bewa pele palamente beke e tlang. Maloba ha re ntse re kopana ba ne ba tswa ka megopolo
le mo gompienong ba dule ka megopolo mme megopolo e ba tswang le ba duleng ka yone mo biling yone rang go tla ka yone ra go tsenya megopolo a bone le bone mo teng mengwe e tla tsena e tla bona kgorana mengwe ya bone ya megopolo e tla tokagatsa megopolo e ne puso e na le yone gore re nonotshe bili gore re ha re isa ko parlamenteng morero o bontse teng se le bale gore re le batswana re dumela mo therisanong le mo neelanong le mo go buisanyeng le mo go neelaneng mabaka le gore ntwa kgolo ke a molomo ke sone se leng gore all party conferences e se lebile re sa le ho maloko a diphathi tsa sepolotiki ba re ba na le tshologelo ya gore megopolo e ba intshitseng go nonotsha molao kakanyetso o e tla tsewa tsia le go dirisiwa go betla bokamoso jo bontle jwa lefatshe la Botswana. We've had a draft come back and we've looked into the draft and draft that thing. How we label compared to what it came in as at first. It's really quite improved. And I do say as political parties, we wish they could be in there. So I think the forum is good, and credit sometimes is deserved, and we should give credit to the current convener. I won't say his name for what work he has done. So it is for the country, and it is now for them. The editions because at the end of the day, we are working for the growth of the Republic. We are happy that for the first time, re kgone gore re dumalane a minimum agreement ya gore party funding ngwaga ono ha ina teng e ka dirisiwa jang. This has been eluding us for many years. The party di sa kgone gore di dumalane ke tsa gore gompieno it's a step forward, and we are happy of that progress, so that this makes us more happy ka gore all party conference ke conference le gore it's an institution on its own. Godimo ga moo Tona Moraeng o tlhalositse ha phutego e neng e rulaganyeditswe go tshwara kgwedi eno ya rabobedi e tla tswelela jalo go atolosa dipuisano ka tsamaiso ya ditlhopho. Tsela ya sekgele sa 25 km e agiwang ko motseng wa Tlokweng go tlhalosiwa ha setse e dirile go heta sephato. Mothusamodulasetilo wa khansele ya Tlokweng Mele Sego Molefe wa khotse ra kontraka wa tiro eo go boa gatetse pele go heta sebaka se se neng se beetswe tiro eo ka nako eno. Go rata Moranyane ka dintha. E ne a re ngogola mothusa tona wa lephata la dikgaolo le tlhabollo magae re Setlhabelo Modukanele a simolodisa tiro ya go aga ditsela tsa sekgele sa 25 km ko Tlokweng. Tse mo go tsone go neng go akaretswa mesele ya kgopo ya metsi le dipone tsa marang a letsatsi. Tiro e go bolelwa e le botlhokwa thata mo ditlhabollong tsa motse wa Tlokweng. Ke itumetse mo go maswe ebile ke motlotlo gore be re nile leto le la go lekola Tlokong wa rona mme re bona ka ha di-project tsotlhe di tsamaetseng ko pele ka teng ga gona gope ha re tseneng teng re itlhala sepe se saletse ko morago tsotlhe di a kgatlhisa ke dumela gore le bone mo motseng ba bona gore nya ha go gatetswe pele khansele e ntšha e le ka bojotlhe gore e kgotsogatse Motswana mongwe le mongwe yo nna mo Tlokong wa rona. Yaanong ke ne ke re ditlhabololo ke tseo di etla dithakadu Batswana betso ke tsa lona gotle go santse go tle go phatshima go tsena dipone mabaibai a re ditlhokomeleng re ditlhokomelle re itse gore ga se tsa ga ope ke tsa rona bontle ke bo khansele e botlisitse. Currently at 55%, mean re plainly 54%. That means we are ahead of time. Re solela go ra go hetsa ka nako ebile within the budget ya project. Kwa ntle ga ditlhabololo tsa ditsela tse di moteng ga motse go na le ditlhabololo tse dingwe tse di tsweletseng mo motseng o jaaka go agiwa go lefelo la itlosoboduto le tse dingwe. Kwa ntle ga mo you will be seeing other projects tsa community projects kana CCP go na le recreational park e re itseng rotlhe gore e tswa kgakalanyana e le teng ntswa gone e sa wela. It started way back in 2018 or something. Tiro e ya ditsela tsa selekanyo sa 25 km go solofetse gore e tla bo e fedile fa ngwaga ono o fela. Go rata Moranyane, BTV News, Tlokweng.
a re ntse re a le tsone tona wa Tlhabololo kgwebo yo gape le mo Palamente wa Mošopamanyana Rekarabogare o rotloeditse banni ba kgaolo eo go phepagatsa tikologo ya pone le go baya bophepa ko pele mo matshelong a pone. Re gare a re se thusa lehatshe go diragatsa lengwe la matshego a tebelopele ya Vision 2036 e reng botsogo jwa rona ke khumo ya rona. Mo Palamente gare o buile se jaaka na abela banni ba kgaolo ya gagwe ditanka tsa matakala di le 244 ko Mošopabošeng. Ke se go fetse Makwinja ka pego. Re gare ha re mo loetong le la go simolodisa le go rotloetsa tlhokomelo ya dithabololo tsa tikologo. Puso e bone go tshwanela go tla ka lenaneo le le bidiwang R le le rotloetsang go ntšhagatsa go dirisa gape ga mmogo le go fokotsa e le nngwe ya ditsela tse di tla solegelang lenaneo le molemo. Re hane go ribolla thulaganyo mme re tle go tsamaya kgotla le kgotlana mo motseng mongwe le mongwe wa Mošopamanyana re jwala mowa wa go iphepahaletsa. So sa ntlhela ra go dira dithuto se ka dipuisano tse e leng gore ra go nna re dira nako le nako go netefatsa gore bana bagolo bannye ba tlhaloganya gore kgang ya go dirisa matlakala ya go sela matlakala e be ra hetola ra ire kgwebo re ka dira ka mokgontseng jang. Ke sone se re bitseng bana ba sekolo gore ba itse be ba go ruta balekane ba bone gore tikologo e phepa e botlhokwa mo matshelong a bone. Go phepafatsa tikologo go lemogilwe se tsela ya go fa lefelo se lebego fela le boleng ja go ka berekela mo go lone. Ka jalo mo godimo ga se go tlalosiwa go ngwaka bajanala ga mmogo le babeeletsi mo lefelong leo. Matlakala gape ba gaetsho re ka boa ra tsenya mo tirisong re se ka ra lebala ntlha eo ya gore pampiri, cardbox, plastic le mabotlolo le dithini ke dio tse leng gore ka boara di dirisa gape. Jaanong rotloetsegang gore re boe re dirise matlakala gape re sumare le tikologo ya rona. Kana gape ga re batle go latlha go le gontsi go a re costa go madi mantsi go ba gape o destroya matlakala. Jaanong ha re ka sumarela ra boa ra buseletsa mo tirong madi a ka benne ra dirisa ka kwa re ka dirisa mo ditlhabololong tse dingwe gape. Go phepafatsa tikologo ke ntlha nngwe e botlhokwa mo botsogong jwa rona le mo matshelong a rona ebile go rotloetsa ledula le le itshekileng ka nako tsotlhe. Ka jalo gore tikologo ya gago nne le phepa ka nako tsotlhe netefatsa gore o dira tse di latelang. Sala matlakala go boa latlhela ko go tshwanetseng le go emisa go thapologela gongwe le gongwe mme o dirise ntwana ya boiteketso ka nako tsotlhe. Re gare go rotloeditse banni ba kgaolo ya gagwe go tswelela ba phepafatsa kgaolo e gore nne kgaolo itsegeng ka bophepa ebile meletswa mathe ke batho ba ba tswang go sele. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Mošopa. Wa tshwarega sa ka thamalalo go tswa toropo kgolo ga borone re leboga go bo o ntse o ikantse rona mme dikgang tsa rona di a tswelela. Moeteledipele wa mokgatlho wa babereki wa Botswana Land Board and Local Authorities Health Union re Thatayaone ke Sebonye a re mekgatlho ya babereki e ikopantseng e tshwanetse go emela babereki ba dikhamphani tse di ikemetseng ka dinao ka bontsi jwa bone ba sa letelelwe go bopa mekgatlho ya babereki. Re ke Sebonye o buna bua se kwa thuto puisanong e neng e tshwerwe ke mokgatlho o ka botlhokwa ja dipuisano tse di tshwaraganelwang ke mekgatlho ka ga ditshwanelo tsa babereki. Ke o lebogile ra dipotsane ka pego. Tiro e tona ya mekgatlho ya babereki ke go emela le go buelela maloko mo bahiring ka dikgang tse di tshwanang le dituelo, pabalesego mo tirong le tshwanelo ya go hiwa malatsi a boikhutso. Ka moo Re ke Sebonye o boletsa dipuisano tsa mekgatlho ya babereki le bahiri di ha babereki lentswe la go bua matshwenyego a bone go sena matshosetsi ape. Today in Botswana, we have employers who are denying employees to form trade unions. And it looks like in terms of le bahiri ba ba santse ba sa letelele babereki go bopa mekgatlho ya babereki le ntse go le mo molaong go ba hateta eo go lepega go sena ope o buelelang babereki bao. Enforce them so that they should allow employees to form trade unions for collective bargaining in the workplace to be able to take place easily without having to make the employees suffer. The relationship between the employers and the trade union is such that the employers are inherently powerful, and therefore collective bargaining helps by bringing some measure of balance and equality at the bargaining table.
Puisano ya bahiri le babereki mmereki o nna mo mosing ka o hetwa ka maemo le bokgoni ke mohiri ka jalo re tlhoka mekgatlho e nna le bokgoni ja go buelelela babereki. Certain type of a trade union to defend collective bargaining. Makgotla babereki a gakolotse go isa maloko a bone sekolong go ithuta maela a puo e dirisiwa mo dipuisanong le bahiri ka ditshwanelo tsa babereki. We need to have skilled, knowledgeable negotiators as parties for collective bargaining to be successful. So that is an investment. And I want to challenge. Re tlhokana le batho ba ba nang le dikitso tsa go buelela babereki ka gore ke tiro e masisi e tlhokang baitsanape. Ensuring that there's a lot of capacity building in terms of negotiators themselves. That will take us far because the process of negotiation itself is delicate, it's sensitive, and we need people who know what they are doing. Ke se bone ikuetse mo pusong le dikhamphani tse di ikemetseng go tosa dikgoreletsi dipe tse di ka amang go dira senta ga babereki mo tirong o boletse ha ba ka dira seo ka go sala morago molaetsa go hetola dikakanyo le ka dilo di dirwang ka teng o diretsweng go thusa Botswana go ithelela maitamo a tebelopele ya 2036. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television ga Boroni. Modulasetilo wa khansele ya Tsabong Re Hendrik Jacobs wa kgoletse lephata la ditsela le ditiro tsa dithabololo le tshwetso ya go simolodisa komiti ya khansele e thomamisang katego ya ditiro tsa dithabololo tsa kgaolo. O buile se ko phuthegong e hapegileng ya khansele e neng e itebagantse le lenaneo la dithabololo la NDP 12 tshekatsheko ya bokete jwa dikgaolwana le go thophiwa ga komiti ya ditiro tsa kgaolo tsa dithabololo. Ke filwe ko sentse le ke letleletswe somole kae kapego. Komiti e tlhophilweng e na le maloko a le 10 a tla inakanyang le go baya leitlho tswelelopele ya ditiro tsa ditlhabololo mme morago go nne le pego e tla rorelwang khansele ka tswelelopele eo. Komiti eo e tswa kgakala e umakiwa e le tsela e ka yone go ka itebagangwa le kgwetlho ya ditsamaiso tse di sokameng tse di sesang tiego le ditshenyegelo tsa puso tse di sa tlhokafaleng. All the other departments, we have committees as per that. SSCD, we have CDSS. We give an example. Education, we have... Makalana a farologaneng a puso a na le dikomiti mme jaanong tshwetso ya go tla ka komiti e le mo khanseleng go maleba se se tla fa makhanselara sebaka sa go lebelela kgang tsa ditiro tsa ditlhabololo botoka. Where councillors will sit and be oversight members of that particular ministry, which is a welcome remark. Go dirwa ga komiti eo go kaiwa go le maleba mo go tlhomamiseng gore ditiro tsa ditlhabololo di dirwa ka nako. Ebeletse gone gore di-project di tlhoka jalo retso monitoring o tsenenetseng mme a gona le komiti e itebagantseng le specific mo kganyeng yone ya di-project go ka sia mathata ka gore e tla be monitora to tsone di-project tsa rona le go lebelela gore di-project mo kgaolong ya rona ga di tsamaye ka bonya thata di ya itlhaganedisiwa retso ka gore wa itse gore di-project normally ha rena le di-project e tshwanetse re tseye ngwaga e 1 wa go kelele gore e fundilwe e hela etsa bo 5 years. Lenaneo la ditlhabololo la NDP 12 le solofetse go simolola mo nakong e khutshwane ka jalo go maleba go leba ditiro tsa botlhokwa tsa ditlhabololo le go tsaya dikgakololo tse di ka thusang gore le atlege. Project ha ile re inetse Tsabong ile ya Tsabong le ka bele ya central government e dirwe from Tsabong ka gore ha e simolola e dirwa from Gaborone go tlelele modulasetilo. Those projects we can count them, they never meet the target time ya tsone. Ke bona go kodile construction of airstrip in Logaganeng gore modulasetilo a gone go se maleba gore ntlo e modulasetilo gongwe en supporte gongwe modulasetilo re ska ra dira ile airstrip re dire gongwe le airport ya la e heletseng ka gore modulasetilo ra itse gore mo nakong ya gompieno modulasetilo ha gona le seemo kwano modulasetilo le gore gongwe sone se fofane sa nakwana gongwe se tle go tsa motho kwano go le bosigo ke manganga mme a le airstrip modulasetilo go a go tshwana ra go bua le hela ko go wane ka gore o tla bo go ntse go sina dipone gone re tswa kgakala re tshwenyegile ka Tsabong Primary Hospital e leng gore ya kareditswe mongwe ya ditlhabololo tsa motse wa rona ke dingwe tse le gore di amogela thata mebile re sa le re emelo ba ka lotelle tshologetswe e kgonne go nna teng hela jaaka re lemoga gore sepatela sa rona mo nakong ya gompieno se se botlana thata
ga se gone o ka accommodate balwetse botlhe hela jaaka nako tsotlhe re kgona go lebelela bangwe ba robala mo di-passageng. Komiti ya khansele ya ditlhabololo e tla tlhopha boeteledipele jwa yone mo nakong e khutshwane. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television. Wetshopego eo ne di garela gore jaanong re tsetsa metshameko le Liza o sekeng yo ye mensente. Ke a go leboga kgomotsego Wetso Madume na ke Liza o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme a re tsa pego ya rona ya ntlha setlhopha sa Township Rollers se ribolotse moeteledipele yo mošwa Tendani Sebata yo gape e le morotloetsi mogolo wa setlhopha seo. Tumalano eo e dirilwe maabane kwa putegong ya babegadikgang ke ya dingwaga tse 5 a re utlwe pego e tletseng ka kgomoso Sefako. Morago gore tumalano ya setlhopha seo le morotloetsi wa sone wa pele Jimmy Kereng e tebokhutlong kgwedi e fetileng bopa e ne a se ka phutha mabogo ya simolola letsomo la morotloetsi yo jaanong ba moroletseng setšhaba gore o tsile go thusa le go godisa setlhopha seo jang. Mr. Sabata is passionate about football and has a big mo bokopanong botho be re nnile le Rre Sebata re ne ra lemoga gore ke motho yo a ratang kgwele ya dinao ebile o e tsaya ka tlhoafalo. Ke motho a na le maikaelelo a go tsaya setlhopha se go se busetsa go godimo go se tshwanetseng go nna teng. Re tsene mo tumalano ya dingwaga tse 5 le ene mo ta tsa taolo ya ditiro le ditirelo tsa setlhopha a disiwa ke komiti ya setlhopha go netefatsa fa sengwe le sengwe se tsamaya ka thelelo. We have gone into a 5-year contract with Mr. Sabata who will assume control of the team operations, support by Township Rollers National Executive Committee and management. Tumalano ya setlhopha sa Township Rollers ga mmogo le moeteledipele yo wa Sebata Group Tendani Sebata e gaagantswe jaana. The company that is called Popa Investment. We have been in this company with Mr. Mo tumalanong e Popa e leng company ya setlhopha sa Township Rollers e tana le seabe sa 20%. Fa Sebata e leng morotloetsi wa setlhopha a go nna le taolo ya seabe sa 80%. 20%. The same arrangement as long way back from Judiciary. We have a mission to make positive contribution to the personal, social, physical, and technical development of our players. We also want to establish a roller soccer academy for boys. Maikelo a rona ke go bona setlhopha se se tswelela ka katego le go dira go isafa. Re ikitele suba go netefatsa fa re ribolla batshameki ba selebego se se kwa godimo. Ra go bula sekolo sa kgodiso motshameko go tswa ko modimo kgotsa academy ya basimane le basetsana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 10. Community via sponsorship at primary schools and secondary schools. Thotetswe eo e solofetse go busetsa serodumo sa setlhopha seo se se tsewang jaaka tse dikgolo mo merero ya kgwele ya dinao mono gae jaaka go tsena mo nakong eno e le sone se fentseng le ke makgetho a 16 rekote e seng e fitlhelwe ke sepe sa ditlhopha tsa mono gae. The players will stand ready to support and work with the new leadership. Re le batshameki re solofela go bereka le bogogolo jo bošwa sente go sena sekgopi ebile batshameki ba setse ba buile go simolola go ipaakanyetsa paka e ntšha. Paka tse di fetileng re ntse re sa dire sente mme ke dumela gore ka boeteledipele jo bošwa seo se a go fetoga ka ra go bereka ka nata go lwela go tisa dijana pakae. Ke rotloetsa balatedi go tswelela ba re eme nokeng. But with the support of the new leadership, we can win trophies for the team. E ntse le kwa phuthegong eo the Blues ba boelana gape le mokatisi wa bone wa pele mo go motseng Pote yo taba go ga mo ngwageng tse 2. Mo pakeng e fetileng setlhopha sa Township Rollers se feditse le ke ya Botswana Prima mo memong a bobedi sengwe sa ba dumelang fa thotetswe e ta ba thusang go se tokafatsa. Kgomotsego Sefako, PTV Sport, Gaborone. Mo motshamekong wa botsalano wa go ipaakanyetsa paka e tlang setlhopha sa Namibia sa African Stars se notileng sa Gaborone United ka no e lengwe go lefela kwa lebaleng la BIAC mono Gaborone maabane. No eo ya African Stars e tsene mo karolong ya ntlha e tsamaile metsotso e le 36 ka Ronald Keijene. Re sa le setlhopha sa mono gae sa Masitaoka le sone se latlhegetswe ka dino tse 2-1 kgatlhanong le sa Afrika Borwa sa SuperSport United. Kgaisano ya
meagolele pre-season e simolotseng maabane e akareditse ditlhopha tse pedi tsa monogae e bong Masitauka le BDF 11 ga mmogo le tse pedi tsa mahatse a sele e bong African Stars ya kwa Namibia ga mmogo le SuperSport United ya kwa Afrika Borwa. It was not about the result. I mean, we are in the second week of our pre-season, and based on that, that's why we split the team in two, each team 45 minutes. Maduo ga botlhokwa se botlhokwa ke gore re ntse re sa tshameke mo leking mme metshameko e tla thusa setlhopha go ikatisa ka sentse se sa ikatise mmogo se se tla ba busetsa motshamekong. So in a while, we gave our boys a 2-week break, and we started last week. And then the first week was obviously just to activate and introduce the guys to training again, and first friendly game, pre-season 2024-25. After 12 sessions of preparation, the most important thing. Ke motshameko wa rona wa ntlha wa botsalano re ntse re le ka go bakanya tshameko ya rona le itekanelo ya mmele mo ikatisong ya rona ke itumela ka fa batshameki ba tshamekileng ka teng ka go supa fa maduo a ikatiso a bonala. Very good game that really showed where our level of fitness is. So I'm so happy with that. Also with a little bit of some tactical work that we did. I could see it coming out already. So that what gives me so much joy. I'm okay. I'm happy with the preparation. I'm happy with the game we played here today. Re selefon setlhopha sa kwa Afrika Borwa sa SuperSport United se phaketse se fenya sa monogaeng sa BDF 11 ka dino tse supa go elengwe mo motshamekong wa botsalano wa go itlhokoletsa paka e ntšha ya 2024-2025 o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la BIAC mono Gaborone. Matsatsantsa Pitori ba tsereketa pele ka Bradley Grobler mo motsotsong wa botlhano wa motshameko. Metsotso e mebedi moragonyana le morago la United la dira phoso mme o nkemetse poe a ba o tlhaya lekalekanya dinno fela United ya nosa ya bobedi go isa motshameko kwa boikhutsong ka iketapele ya dinno tse pedi go elengwe mme go boeng ko boikhutsong setlhopha sa SuperSport United sa tswelela se dira go rata le go kgona ka BDF 11 seno sa dinno tse dingwe tse tlhano go fenya motshameko ka kakaretso ka dinno tse supa go elengwe. We've got a lot of new players, so trying to get a few combinations going. The scoreline is irrelevant. Obviously, we need to create opportunities and Madio mo motshamekong o ga botlhokwa thata. Re na le batshameki ba bašwa ba ileng gore ra ba lekeletsa. Re batla go fa batshameki botlhe sebaka sa go tshameka ka gore re batla go leka metlhale e mengwe le matsipa a mašwa a ka re berekelang. Ke itumelela se batshameki ba me ba setseng ba se supile go a nametsa. Re na le metshameko e mengwe e setseng e re tla nnang re leka. But yeah, there's some good energy and obviously the true tests will still come. We've got a lot of big tests still to come. At the fitness level, I wanted to see those who came in to try. They are like BDF 11. We are in Rabakanya. Pre-season we've got only 2 weeks. And we haven't done much. Though but of course, those who came yesterday, those who came Monday, you can't be saying no get another week. They can try next time. Otso a jaanong re diwetse ka kgaisano e tsweletseng ya sejana sa lefatshe sa Tennis Davis Cup Africa. Setlhopha sa Botswana se fetetse kwa tikologong ya Mantshano se se tla jana moraga gore motshameki wa monogae Denzel Setso a fenye motshameki wa kwa Madagascar Narina Valona ka sete tse pedi tsa 6-love 6-7-5 go netefatsa ha Botswana e fetela ka tikologong e latelang ya go tshameka metshameko ya go tswa mang go tsena mang kgatlhanong le bafenyi ba Group B. Tshopego eo e ne ga re la dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena a re kopane gape kgante jana ka nako ya bone ga jaanong re di go neela re di ranotse e le ka teme ya sekgowa.
Today's launch of the initiative, Adopt a Police Station, demonstrates the unwavering commitment of Botswana Police Service. Dikhamphane di heta masome a supa di itama go nna le seabe mo lenaneong la Adopt a Police Station. A diphathi tsa sepolotiki di ntsha megopolo ya tsone ya bohelo ya molao wa kakanyetso wa gore puso e di thuse ka madi. A setlhopha sa Township Roller se se thopa tendane se batla go nna moeteledipele wa sone yo mošwa. Wetso dipego tseo ke tsone tse di gogang ko pele mo oreng ya gompieno mme tare ko sethoeng sa ora re be re tsa dikgang ka botlalo mme le tsa sekgowa motho wetso o nna ntse o ikantse rona. The primary role of the judiciary is to uphold the rule of law and administer justice in accordance with the law and the Constitution. Within this umbrella is the criminal justice system. The criminal justice system ensures that criminals are appropriately investigated, prosecuted, and defended to guarantee a fair trial. An effective criminal justice system is a key aspect of the rule of law as it constitutes a mechanism to redress grievances and bring action against offences against society, thereby contributing to the maintenance of peace and tranquility. Money laundering undermines the rule of law as it enables criminals to disguise the illicit origin of the process of crime and enjoy these profits without being exposed.